ANC ke mokgatlho o kgaoganeng ka bogare. Ditiro tse dintle tse di tlogetsweng ke mogaka yo a kgaratlhetseng kgololosego Charlotte Maxeke di nyenyefadiwa ke gore ANC e palelwa ke go tlamela baagi ba Kliptown ka ditirelo. Maxeke o ne a nna kwa Kliptown. Mantle a elela mo mebileng, ga gona kgelelo ya leswe e maleba le matlo a tlhaela. Ace Magashule o tshwanetse go tloga nakwana mo maemong a gagwe jaaka mokwaledi-kakaretso morago ga go buisana le baeteledipele ba pele ba lekoko leo. O tla kopana gape le Presidente wa lekoko Cyril Ramaphosa. I've said we are consulting, and I'll finally meet with the president of the ANC, Comrade Cyril Ramaphosa. And I said the internal processes of the ANC must be left to the ANC. It will be after consultations with leaders, former leaders of the ANC. There's no way I can do any other thing before I report back to the president and the National Executive Committee. Leloko la komiti khuduthamaga ya ANC Dakota Legwete re tshwetso ANC ya go tswa nakwana mo maemong ga e bui ka Magashule fela. We cannot reduce the fight against corruption to one person, Magashule. The fight against corruption, it's a systematic problem in our communities that we have to deal with, because by and large, corruption, it's an economic sabotage because we take from the poor. That particular list of whoever is implicated still has to be processed by the national officials and the working committee to see merit case by case and merit by merit what it's actually the real reasons for everybody who's supposed to step aside. But as it is now, we can't reduce it to one person. Motsholamatlotlo wa ANC Paul Mashatile o tsibositse lekoko leo kgatlhanong le go belesetsa baeteledipele bao ba latifadiwang ka bosenyi kwa ntle ga go latela ditsela tse di maleba.